بدنگێکی وەستیایی و لەسەر تەختێکی بتەنێ. ئەف دەر ستارگەها داویە عەبدۆیە 44 ساڵیە. ئەو 3 ساڵ بەرێ ji Erebistana Siûdî vegeriya da ku li welatê xwe li dijî penceşêra pişikê şer bike. Wî her tiştê xwe firort. Li îro tenê ev kaxaz û qutiyên vala li destê wî de mane. Ev 6 mehin dermankirina wî rawistiyaye. Ji ber ku nixweşxaneyên li Sûrî vî bavê 4 zarokan bê pere qebûl nakin. Heta ku êdî nixweşiyê gihîştî rîsên wî yên dengî jî. İflas ketim. Tiştekî min namo. Yani kurçam mabûyî min xwe da. Xwaneyê min hebûn giya bû min firût min xwe dan. Jî bize tiştek namo. Wekî hîne cerha jî yani niha zehmetî tê hene. Pir zehmet heye. Yani her bîstro $5,000 hekmî min tenê. Kî min re erdembekê nikwanî. Te amareke serrast li ser hejmara nixweşên penceşêrê li Kobanî tune ye. Lê pêjîşk dibêjin ku hejmar ji disid nixweşî zêdetir e. Ew destnîşan kir ku nixweşiyê bi amûrên pir seretayî hîn dikin ji ber ku navend û pisporên taybet nînin. Ji ber vê yekê jî nixweşî pir dereng tê zanîn ku êşa rê û lêçûna dermanan jî rewşa nixweşan xerabtir dike. أورام هنا سرطاني كشخص لبن بشكل بدائي أم مباشرة توجيه دكن دشنا مراكزا مركزي أوراما معناه كو علاج خات تمام كل داري أورام هنا سرطاني بشكل أساسي تنكون الفيدري معالجة بكي باعتبار الفيدري تشريح جرجة علاج كيميائي جرجة علاج جراحي جرجة شعاعي جرجة مراقبة بشكل دوري جرجة تقريبا 6 ششمة كي إجباري فانا خشوار مراقبة كرنا. Pêjîşk dibêjin ev hejmar li gor hejmara rojhivanên herîmê êdî bûye diyar de. û sedema herî mezin jî şer û strêsa dronî ye. Ew tekez dikin ku herîm hewcedarî navendê berçavkirina pêşwext û dermankirinê ye. Lê Destaya Tenduristî ya Kobanî dibêje ku avakirina navendeke wiha di ser kanîna wan ra ye. û ji ber buhabûna dermanan ew nikarin danên dermanên kêmawî jî peyda bikin. و بو 14-15 سالنا تی امکانی که امکانه بن و مراکز نوک را مختص خصوصی به اورما با امکانیات ورگاتنا و جبرنا امکانیات می بشری هبو نه ای مخابری تحلیل هبو تحلیل انسجه که امکانه بن بکن هبو و نجد تکلیفه و درمانانا پر بهایه گرانه حکومات عادتا حکومات هانا علاقه خواب متحده و منظمه الصحه العالميه را او دعم دکرن کسی مرا وی حالی کاری تنبو یعنی من نکنم وقت شتا چه بکره لکوبانی. جبو هاورچونه نخوشخانه که تایبت لکوبانی کو درفت هن پشتینان کو هن جوره نخوشین پنجشیر برچاف دکه تیدا هنه کار داینا درمان کیماوی به پره دکه به شرط کی کو نخوش بخوا درمان خوش دروا بینه دهن روشان دا او عملیات درخستنا گریکانجی دکن و پریونوجی لوی داره حتی عملیاتونجی دکن عمليات ويد كان جاهز لكن بس داره مجرد جمع اخصائي اورام سبي جرعات درماني جرعات جرا حدد بك كتش نوعي بيديا جرعات وان دي سام لفي داره ددنيكي ومجاني بس درماني خد كرن لفي داره تين جراي خد بنو دارن اموانوجي مجاني تكن يعني دنافرا به درفتبونا سازین هرمی و بهابونا درمانا دا چیروکا عبدو میناکی بسادان نخوشین کوبانیه که روبروی مرنا بهیدی دبن داکو شر وان ایلی دجی پنجشیره جی لیگرنا لدرمان چاره سری ببه تنه تیکوشینک جبو ماینه خودوان بیزار دنگ امریکا کوبانی